Sljedeći, nema potrebe da vičete ni A ni B, znam šta vam je. Daću vam recept. Vidi pocepa. Nema veze, kažite doktorka je nervozna. Pošto su joj nagurali 100 pacijenata, 10 minuta dnevno za pacijenta i sad vi mislite, vi ne možda se skinete bre za 10 minuta. Možete ako to radite svaki dan, u što sumnjam. Vi se sekirate za sve i svašta. I onda normalno telo trpi. Ovdje drpate ovaj jadni zdravstveni oronuli sistem tako što se prvo kod kuće nervirate, a posle normalno telo strada. I onda ovdje dolazite za sve i svašta, zamajavate me. Pogledajte kako je lep dan. Mislite da ja ne bih volila sad da idem u Zemun, da pijem kafu i gledam u galebove. Ali nažalost ne mogu, gospodin. Evo, sad imamo ovu gospođu, 92 godine. Pa šta, ženo, gospođo, pa da li ću ja doživjeti 92 godine? Ajde, uđite, gospođo Bako. Dobro izgledate za svoje godine, raspremite se.